Biryar ke cihani bidiji komara İslamiya Irane. Hemu sizayın netevin yekgirti yen kudi navbera salen 2006 heta 2010 de hatibun pejrandin. Biryaren 1696, 1737, 1747, 1835, 1929 ji ve hatine biçih girin. Encamen dengdenere neh dengen lidici, du dengen beali. Evsiza girederin u diveji hela hemu velaten endamen neteven yekcirti ve verin biçihanin, her çendev bivan razi nebinci. Bive destkeftiya dirokiya komara İslami, revşa velet bifermi ve geriya revşa bist salbere. Bive gera sizayan re karesata abori de destpebike ku gele irane da kurtine. U velati de bigihijin revşek beçaraya de baraciyane.